Urmattуу Ош, Жалал-Абад, өзгөн Нокат районунун тургундары, эгер сиз үйүңүзгө ушундай сапаттуу, арзан, жакшы пластиктерди жасаткыңыз келсе, экрандагы WhatsApp номерлерине байлансаңыз болот. Айнектен бардык түрүн, эшиктен бардык түрүн сапаттуу кылып жасап, жеткирип, установка кылып беребиз. Установка жеткирип берүү акысыз буюрса. Андыктан көрүп кызыккандар, пластик жасатам дегендер экрандагы номерге байланыша бериңиздер. Байтуудан десеңиздер дагы арзандатуулар болот тугандар. Андыктан ушул экрандагы WhatsApp номерине байланыша бересиздер. Пластиктин сапаттуусун, мыктысын тандаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 2 апрель 2023 жыл биз Өзгөн кой базарына келдик. Буюрса койлорду, козуларды, кочкорлорду, эч кулак, текелерди тартып көрсөтөбүз. Видеонун агына чейин биз менен чогултуңуздар. Канча болот козул кой ака? 12 миң сом кем var. 12 миң сом кеми бар. Козу өзү да козу окшойт а энеси. Өзү да козу, энеси да козу да козу. Аба канча турасың? 19. Тишичи? 2 тиш кой. Чоң экен жаныбар. 2 тиш кой. 19 миң сом кеми бар дейт. Азыр акырын жактан дагы чектен сурап, базар ичин аралап бүтөрөбүз. Кандай болот экен? Мына койлор канчадан экен ака? 17. Кайсы бири? Эми теңелеби? 17. Мынанысы чыкшы? 12. 12, 17 дейт тугандар. Эки койду. Чекиде көрсөтөлөйүн. Койду канча деп атасаба? 11,5. 11,5. 2 tiş tok. 2 tiş токту экен. Жакшы. Номерini aytып алып берди отам. Бербейди. Канчадан берди? Ya al çukaya 2 сом kaçma бар береке. Разы болуп берер. Чарчап калып сүйлөй берме. Сүйлөп Мен чарчап калып олозон эмес. Болды, мындай сүйлөп болду. 15,5 болду. 8'den. Жок, мен алып 70 сом коябыз. Тартам, ey, береме. Болду 600 түш алып. Бар ана. Канча 600? 15.600 be. 15.600 bu. 15.600 ketти. Kozular. Mına kozu kaç ekan aka? 9 ming so'm kemi var. Qo'y qancha? Ason. Qancha tutasiz? 14. 14 ming so'm. Tishicha? 4 tish ekan. Yaxshi. Bulu 17 ming. 17 ming so'm. Yettidag var ekan. Qancha so'radi pazar? Pazar 15 ming so'radi. 15 ming so'radi. Quyruqlarini ko'ringizlar. 15 so'radi berberdim deydi. Assalomu alaykum. Hava qanchada olasiz semiz? Semiz bo'z. Qisir semiz. Qancha tutasiz? 17. Tishichi? Tishi. 4 tish qo'y ekan, jash ekan. Yaxshi. Oxirin so'rab ketaveraylik. Qanday bo'ladi? 10 ming so'm. 10 ming so'm. Qancha dedingiz? Siz qancha tutasiz? 12 ming dedi. 10 ming so'm berdi. Qancha tish ekan? 6 tish. 10 ming so'm bermedi. Alındı bak. Qanchadan bo'ldi? 13,5. 13,5dan alındı. Etleri var ekan orta. Qanchadan bo'ladi? 17 ming dedi. Boz semiz. Semizler. İşleri çeker. 6 8 4. 6, 8, 4. 8 ilekende vardı ha semizler. Yaxşı. Sodan versin. Bozu kança? Hava? Bozu 12 kam var. 12 kam var. Urgatça. Urgatça mı? Urgatça. Nalarça? Bunlar 14'ten. 14'ten. 14 çarım. Kam var. Kam var. Ben 10 şerime sattım. 10 şerime ketdi. Bozu bu. Soğuştuk. Soğuştuk koy. Ha, yaxşı. İşinizə iyilik. Görüşürüz. Bu. Kaça gitti? Kaça oldu mu? 16 ming so'mga aldım da. Yoksa da okşaya kaldı o. 12.500 oldu deydi. Katı kaldı o ben dağı. Assalamu alaikum. Kaç koy sizden eka? Kaç koy sizlerden? Kaç koy sizlerden değil. Görün akam bunlar. Ne var? Kaçıdan? Bozken. 7 mi? Çok uçak. 12 mi son? Baytuğu vaka baytuğu. Nasıl uçak?
10 ming so'm deydi. Aka buna döpüşler var aka döpüşler. Döpüşler. Uydan çıksa bara albaydı yuva. Qancha bu? 5,5 mingdan. 5,5 Aylan ming. boş. Qancha eko bu? Eko. Eko 5,5 ming dedi. Aylan boshlar. Aylan boş. Ha. Yoqda janonda chekay. Qo'zlardan tartib qo'y deganlar da bor, so'rab qo'ydi. Qanday yo'lidan? Bundan qo'zlar kimdan ekan? Sizdanmi? Qo'zlar. Voy aytaverim, qancha otasiz? 6dan kim bor? 5'den mi? 5 mingdan deydi. Qanday? Elidan aslan. Nasıl olur? Qo'z qancha aka? Arzon aytaveraylik 7 mingdan deb qo'yaveraylik. 7 mingdan. Bundan necha? 12? Bu da 7 ming. Eko'tangda 7 mingdan. Qo'zlar qanchadan ekan? Kolar 8'den. 8'den. Ne eko ha? Siz kaça var? 8,5 ming so'm. Qanchadan bu qo'zlar? 13 ming. Eko biri. Eko biri 13 ming. Da cho'ng qo'z qancha ekan aka? Ya kelding aka. Qanday ekan? 13,5. Erkek be? Erkek. Nasıl aka? 6,5. 6,5 deydi. O bugün koylarda paçka turib turgan. Hozir yoqdan cho'ng qo'ylarni ko'raylik, ichine girib. Cho'ng qo'ylar qanday bo'ladi? Chekidan tartib ko'rsataylik. Like'dan bosib qo'llab turingizlar. Nerede dağı o'tib ketaylik. Egiz qo'zish bilan aka? Alındı o. Aldım. Kaç oldu? 17 jarım mı? 17 jarım alındı. Buna qo'shib kaç oldu tava? 14 tozdan hamı var ya. 14 kun so'm kim var? Siz kaç olursa o? 16. Qo'shib kaç erkek? Qo'shib kaç erkek? Urg'achi. Qancha tish bu? 6 tish bo'lib qoldi. Siz qancha tish var? 6 tish. Eko'taylar 6 tishdan. Yaxshi. Buyoqda qo'ylar qanchadan bo'ldi? 12 bin kram. 12 ming kim var? Qo'zuvi jetishi. Qancha tish? 6 tish. 6 tish deydi. 12 ming kim var? Semiz qo'zlar qanchadan ekan? Semiz qo'zlar bunun adı Ayperi, bunun adı Aydenek. Ayperi men Aydenek. Aqchasi Qo'zlar Şirvas. 12 binden kemi var. 12 mingdan kim var? Ona ayır. Ha. Qizlari da ta'til ekan. Yakasında tartib qo'ygan. Bo'ldi. Qancha deding? Aka, boshida aytdim, xotindan qo'rqmagan erkaklarga sotam deb aka. Ha, Aybek ema Aydenek bilan Aydenek bilen Ayperini. Ayperini. Qanchadan dedingiz? Men da 12 ming. Dinara mene Gümüşay tartib qo'y. Dinara bilan Gümüşaydi. Dinara mene Gümüşay. Ha. Qaysi Gümüşay? Bu Ayşe qal, bu Gümüşay. Aqchasi qancha aqchasi? Ava. Ayşe qal tartib. Aqchasi. Ha? Aqchasi qanchadan? Qo'y 20. Eko 20 deydi. Ekoni 20 deydi ekan. Oxirin Qo'chqor bozoriga kelchi. Buyog'i qo'ylarga odamning qizlarini olib qo'ya boshlab turgan. Qo'chqorlarni ko'rasiz, qo'chqorlarni qanday. Bunda qo'chqorlar qanchadan ekan? Qanchadan aqchasi? Qo'chqorlarga 8 judimlar olib qo'yib chekchaydi. Qancha bo'ldi aka? 23,5 dolar. Belli. Soda olarak. Qo'chqor qancha ekan? Alkom. Qancha qo'chqor? 38. Tishicha? 6 tish qo'chqor ekan. 38 ming so'm kiyim bor edi. Qo'chqorlarni ko'raveraylik. Buna kishi boshqa. Qarashib Algan adatini kishi biladi. Assalomu alaykum. Yo'q, dayli ko'raylik qo'yma. Buna qo'chqor qancha? Neyse bunlar mı? Buna akamga. 35 dolar. 35. Nansi çaka? Oldu öyle. Buldalar. Tişleriçe. Buna 4 diş bulur. 4 tiş bu. Qasım bosh tartib qo'y. Ha. Qancha so'radi? Ha. 31 30 liradan. Paradolaricha? Ha? Kırgız bayır. Qirg'iz bayrlar. Qirg'iz bayrlar deydi. Nasıl rakamlardan ekan? Rakamlarda. Yaxshi. O'zingizda. Bizniki tartishni Bo'ldi. Chekada. Voy, eko'zdek boshlig'ingizlar.
Kaç oldu takım? Asıl oldu. Kapayla oyna. Kaç oldu senin? 35 mi son? Şişçe. 4 çıkıyor hareket. 35 mi son? Kim vardı kendine? Yapış koydum. Çekçeye geldi. Kaç çekene kaç çekçeye geldi? 30 bin son. Şişçe. 6 çıkıyor hareket. Kaçta sıradı pazar? Sıradı mı? Pazar 28 lira. 28 sıradı verildi. Uzun eken. Bak bana koysa. Na koylarda 15.500'den alıp bayla koyuptur. 15.500'den aldım dediler. Tegiz. Koçkorlara geldi gel. Koçkorlar da geldi. 5 başta 15.500'den alıp bayla koydum dediler. Na bozu geliptir tuğanlar. 120 verilmedi. Ama şimdi çıkarken 150 bin son kim var deyip 120'a surat verilmez deyip. Kuyruğu da dazdır eken. Tuğanlar nerge mınday günü alıngan soyuşka jaray turgan mınday dın gelgen koylar gettim. Oz koçkolardagı bardığı barken pargalar aralaşık şeydek ha. Aralaş. 16 binden Az maske mi? az maskemi var. Tandamayga. Tandamayga. Optomga dagı bolat. Nomer aytıp koyun. Kim dedi? 127 Ne, hem aytsın ha? 227 Aha. 33 45. 33 45 822 minden eken. 27 minden eken. Baylaşıyoruz dedim. Nerede var iken semizleri, jakşılar var iken. Jakşı, sodanızı versin. Na, eski gelip tutkanlar. Gelin var şunda dilekim na arada. Akşam çağı uydun elinden de açıyorsun bak. Sonun. Keremet geldi. Kurutu. 26 bin son kim vardı? Ezme kurutu. Karşı sonu bulat. Ha ulağı mı be? Eki biri erkek biri urgatçı o. Eki ulağı mı nen? Sağ neçke. Telefonumuz ayıt koyarsan. Ha. Bunu şekten. Ya bunun ezme Ayıt kurutu koy. sonu ne? 550 eki mi nen? 38 11 numarine paylaşırsak bunlar süt bağında içizdeki neçke. Ciğerini akşam demeken. Kaça süt var? 2 litre 2-3 litre süt var deydi. Açam çağı uydan qaraganda. Жақсы емекен. Көресіздер. Мына ауылақ қайсыныкі ава? Ава? Мынанікі ба? Қанша бұл? 10 мың сом. Мына улағыменен. 10 мың сом дейді. Мына кішкене улағыменен, ана улағыменен тайнап кеткен. Жоқ, ал. Mayli. Buna ol. Oğlanın balası. Ha, mınan balası var? 8 bin son. 8 мың сом дейді. Улақтар өзінше бұлар? Buna al özünce 4 bin son. 4 мың сом өзінше улақ. Buna nenesi bir yapma. Енесі бияқта. O nasıl al? Ha, қанша? Al 20. 20 мың сом мына саған еске. Çaydar eskiden. Götürüp bakın celmi. Жайдар ескіден дейді. Желіні қараңыздар. Бұны құдайлы дадылға қалышпайды, а? Bulacında 2 litre süt garanti. 2 litre süt garanti дейді. Bu gönde öyle. Arzan 20 bin lira. 20 bin kemi var дейді. Жақсы. Қанша ол тата? Yol falan aman Ha. Келе. Қарқылсыча. Altında 3'lerine geldi. 1 litre al. Мына улақта. O var. 3-лерге келіп бербеді. 3-лерге келіп бербеді. Қаншадан болады бұлар? 18'den 2 16'da. 18'den 16'da. Ulaqtары менен. Жақсы. Ешкілер азы sıрақ. Aka kaç oldu ulaq менен? Ulaq менен 9 bin. Ulaq менен 9 bin som. Ulaq менен бе? Kaç oldu ulaq? 14 bin som ulaq менен deydi. Baytıvı. Ulağı özüme tem болып қалып тұр. Baytıvı. Baytıvı. Bay. Onlar kanalga kattalı жасауын. Қойдар салып тұрды да. Каналға қатталы реттер қатталып, лайктан бас бозар. Қаншадан болады? 17'den kam var. 17'den. Bozlarмен же өзілі? Bozlarымен. Bozlarмен 17'den kemi var dedi. Kanalға қатталып, қатталып, лайктан басып, қатталы кетіңіздер. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.